Kali ini ada si Jarjit, Upin, Meimei, Ipin, Esen, dan Mail teman-teman. Bantu aku untuk memasangkan kepala badut ke mereka teman-teman. Kira-kira akan berubah jadi apa setelah kita pasangkan kepala badut ke mereka? Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go! Nice. Wah, si Jarjit berubah jadi badut yang lucu teman-teman. Wah, si Upin berubah jadi badut boboiboy. Sekarang giliran Meimei, kita kasih kepala badutnya. Wah, Ipin berubah jadi badut mampang Bang Jarwo teman-teman. You know I'm gonna get. Wah, si Esen berubah jadi badut mampang Upin teman-teman. Oh my god! Wow! Wah, si Mail berubah jadi badut mampang Mario Bros teman-teman. Keren ya teman-teman.